I pozdrav svima ljudi, u ovom klipu ću vam pokazati kako da vidite istoriju nekog sajta. Dakle, da vidite kako je taj sajt izgledao u prošlosti. Recimo da vidite kako je neki sajt izgledao 2012. godine, 5. aprila, primjera radi. Dakle, ako želite da vidite istoriju nekog sajta, morate da odete na jedan sajt. A taj sajt je arhiv.org. Naravno, link ovog sajta ću vam ostaviti u deskripciji. Tako da, što da uradite jeste da ovdje, šta je ovo? Ovo ja nisam kucao, šta je ovo? Ne znam. Ovdje treba da unesete URL, link zapravo tog sajta koji želite da vidite kako izgleda u prošlosti. Dakle, evo ja ću recimo da vidim kako je izgledao YouTube u prošlosti, samo da ukucam, samo malo. youtube.com. Tako, i kada ste to ukucali, onda sada ću vam pokazati šta dalje. Ali ovdje imate, vidite, istoriju 572 biliona stranica na Facebooku, tako da su velike šanse da unesete sajt koji vi želite da će izaći rezultati. Dakle, samo idemo ovdje Enter i sad malo sačekamo. Inače ovaj sajt se malo duže učitava, ja sam mislio to zbog mog interneta, ali sam vidio da se i drugima tako malo duže učitava. I sada, kada ste došli na ovo mjesto ovdje imate da birate po godinama koju godinu želite da vidite. Sad ovdje nema zato što 2005. YouTube postoji, tako da možete samo da vidite ove datume koji su zaokruženi plavo. Dakle, ajde vidimo kako izgleda YouTube recimo 2009. godine. Idemo na 2009. godinu. Ajde brže malo. I ovdje, kažem, možete vidjeti samo oni koji su zaokruženi plavo. Tako da, ajde da vidimo recimo 12. april. Recimo 12. april i kad kliknete na to, on će sad vam pokaže izgled YouTube-a kako on izgledao 12. aprila. I evo, malo to treba se očita, evo vidite kako je glupo izgledao. Mislim, nije glupo, tad je bio on super. Ali u odnosu na danas, glupo je izgledao, ja ne znam, nisam zatekao ovakav YouTube. Ja sam od skoro na YouTube-u, tako da ne znam. Ajde recimo, ovdje također ne morate se vraćati nazad, nego ovdje možete da nađete još neki vremenski period koji ćete, samo ne znam, evo piše sa strane, ovdje vam piše kad pomerate koji ćete, recimo ajde novembar, 12. novembar 2013. Evo vidite kako izgleda posle, 12. novembra 2013. godine. Ajde malo brže da učite, samo, ne znam zašto ovako sporo učite ovaj sajt. A da ima ovdje dosta podataka da učite, tako da evo, ovdje već možete da vidite kako izgleda YouTube, ovo je možda malo poznatije. A da i dalje još uvijek, i dalje je ovaj sadašnji YouTube dosta lepše odrađen. I eto ljudi, to je bilo to. Neću više vam pokazati za više nijedan sajt, da ne bi ovaj klip otišao mnogo dug da bude. Vi uzmite, istražujte ovo i tražite sajtove koje vi želite vidjeti kako su izgledali u prošlosti. Eto. I to je bilo to ljudi moji što se tiče ovog klipa. Hvala što ste pogledali ovaj klip, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Posjetite moju Facebook stranicu, link Facebook stranice ćete imati u deskripciji, tako da to bi bilo to. Vidimo se u nekom sljedećem klipu i ćao!